abenshi mu bumvisha aka kananga hari byinshi kabibukije mu bihe bya kera. Mu burasirazuba bwa Aziya mu mujyi wa Seoul, aha ni mu murwa mukuru w'igihugu cya Korea y'Epfo. Aha niho uruganda rwa gatatu karundura rukora ibijyanye n'ikoranabuhanga ruherereye. Uru rwitwa Samsung Electronics. Miliyari zisaga 520 z'idolari zirushyira ku mwanya wa gatatu mu nganda zikora ikoranabuhanga zikomeye, rukaba rwa 12 mu zikomeye ku isi nzima. Ese ibi Samsung yabikoze ite? Yabigezeho ite? Samsung yatumbagiye kuri uru rwego gute? Ndabasuhuje, ni Damour-Ten. Iyi ni Nice 10 TV. Kugira ngo dusobanukirwe neza biradusaba gusubira mu myaka yo hambere. Aha nahagana mu 1938. Aha niho Lee Byung-chul yashinze ku mugaragaro sosiyete y'ubucuruzi ayita Samsung. Samsung bisobanuye Free Stars, inyenyeri eshatu. Lee Byung-chul yize amashuri yisumbuye muri Seoul muri Jongdong High School. Kaminuza yayirangirije mu gihugu cy'Ubuyapani muri kaminuza yitwaga Waseda University. Samsung yatangiye itunganya ibijyanye n'ubudozi. Yatunganyaga indodo ikazicuruza mu gihugu cy'Ubushinwa ndetse no mu gihugu cy'Ubuyapani. Nyuma abaturage batangiye gukunda ibijyanye n'ubudozi bwa Samsung. Nyuma abakiriya batangiye kwiyongera, Samsung igaba amashami itangira kugicuruza n'ibiribwa. Aha tunihuse, mu 1965 Samsung yinjiye mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Murakaza neza mu isi y'igitangaza y'ikoranabuhanga rya Samsung. Ku bufatanye na kampani ya Sanyo, Samsung yatangiye gutunganya ibikoresho by'ikoranabuhanga nka televiziyo, micro-ondes, air condition, firigo ndetse n'ibindi. Aha intsinzi ya Samsung yatangiye gukomanga muri Seoul, kuko 50% by'ibikoresho by'ikoranabuhanga byacuruzwaga imbere mu gihugu byabaga ari ibya Samsung. Iyi yari inkuru nziza kuri Samsung, ikaba inkuru mbi kuri kampani nka LG, Motorola ndetse n'izindi. Mu 1987 Lee Byung-chul wari fondateri wa Samsung yarapfuye. Yasimbuwe n'umuhungu we witwa Lee Hyun-ki. Twihuse, ahagana mu 1988 Samsung yatangiye gukora ibijyanye n'itumanaho. Aha niho yatangiye gukora telefone z'ibitangaza. Gusa ibi ntibyari byoroshye kuko uruganda nka Motorola rwari rwihariye 30% by'abakiriya b'imbere mu gihugu. Gusa aha Samsung byayisabye imbaraga zihambaye. Ahagana mu 1995 Samsung yateye ishuro kampani nka LG ndetse na Amazon, zari ziri mu zikomeye zacuruzaga ndetse zigakora ibijyanye n'ikoranabuhanga. Ibi Samsung yabigezeho bitewe n'udushya yagendaga ivumbura mu bijyanye n'ikoranabuhanga. Ibi byatumye kampani ya Samsung ica kuri kampani yari ikomeye yari igitangaza muri iyo myaka, kampani ya Sony. Ibi byashyize Samsung ku mwanya wa 8 muri kampani zitunganya ndetse zikanagurisha telefone ndetse n'ibindi bikoresho by'ikoranabuhanga ku isi. Murakaza neza muri Samsung Galaxy, uruganda rukora smartphone ruherereye mu mujyi w'igitangaza wa Samsung witwa Samsung Digital City. Aha byose birihuta, ibihambaye, ibigoye, yewe na bimwe twavugaga ko bidashoboka, Samsung Galaxy yabigize amateka. Ni bangahe muri twe batekerezaga ko hazi igikoresho gikwirwa mu mufuka ariko gikorera ibintu byose hamwe, kikabikorera icyarimwe? Televiziyo, kamera, radio, recorder, internet, ibyo byose ukabikora ukoze ku karahure utegekesha urutoki rwawe. Byose birihuta. Ahagana mu 2010 Samsung Galaxy nibwo yashyize hanze smartphone yayo ya mbere. Samsung
Galaxy S. Iyi smartphone yari yihariye mu bijyanye n'imigaragarire inyuma ndetse n'imbere, imikorere yayo ndetse n'ibindi byinshi. Izi telefone za Samsung Galaxy S zasohokanye ikoranabuhanga rya AMOLED display, AMOLED screen. Screen iri AMOLED ni screen isohora amashusho akeye cyane, ikagira urumuri rwinshi ndetse ikarondereza umuriro. Nyuma yo gukundwa kw'izi telefone za Samsung Galaxy S, Samsung yari imeze nkaho nta yindi kampani bihanganye. Ntago yarekeye aho, yatangiye gushyira hanze Samsung Galaxy Note Edge. Izi telefone za Samsung Galaxy Note Edge zatangiye gukundwa bihambaye bitewe n'uburyo zari zigaragara. Ibirahure byazo byari biteye neza, bifite amashusho meza, bifotora neza ndetse ikora ibintu byinshi kandi mu muvuduko wihuta. Izi telefone bazongereye ubuhanga mu bijyanye no gukina amagame. Ibijyanye na graphic y'iyi telefone byarihutaga cyane ku buryo nta game n'imwe itarakinikaga muri izo telefone. Samsung cyabaye nk'igitego gitsinze andi makampani yose bihanganye mu bijyanye n'ikoranabuhanga, kuko yari yihariye abakiriya bose bagura telefone. Samsung nyuma yo kubona ikoranabuhanga rya screen iri Edge rikunzwe n'abatari bakeya, Samsung yahinduye umuvuno, itangira kuzana foldable screen. Foldable screen ni screen zigonda ushobora guhina ukongera ugahinura. Aha yatangiye kuzana verisiyo za Samsung Galaxy Z Fold. Z Fold zaraje zirakundwa ndetse na Z Flip. Izo zakunzwe n'abatari bake, na n'ubu ziracyasohoka. Burya nta kazi kabura ingaruka, nta n'akazi kabura ibibazo. Samsung yari iri kutumbagira kuri uwo muvuduko kubera telefone nziza ikora, yaje guhura n'ikibazo gikomeye. Iki cyatewe na telefone yabo ya Samsung Galaxy Note 7 Edge. Iyi Note 7 yasohokanye ikibazo cya bateri. Bateri yayo yari ifite ikibazo ku buryo yayicagingaga ikaza kubyimba, igaturika, telefone igashya. Samsung ikimenya icyo kibazo yatumije telefone zose yari yacuruje. Abari baziguze komande bazisubiza Samsung, ibasubiza amafaranga ndetse abandi irabaguranira. Iki cyateje igihombo gihambaye muri Samsung imbere. Igihombo cyagaragaye no ku isi hose ku buryo byateye ibura ry'amatelefone amenamo. Samsung ntago byayiciye intege, icyo kibazo cyarakemutse. Samsung nyuma yo kubona ko abakiriya bayo bakunda amafoto meza kandi akeye, yatangiye gusohora telefone zifite kamera nziza. Izi twavugamo nka S22 Ultra, S23, S24 Ultra. Izo zose zasohokanye amakamera arenze. Tuvuye kuri Z Fold tukava kuri Z Flip n'izindi, ubu hari na version zindi ziza nka Samsung A, Samsung A, Samsung ubu bageze kuri Samsung A15, Samsung A15. Samsung A15 ni Samsung irenze ku buryo ibintu byose bikora neza. Ese ubundi intsinzi nk'iyo Samsung iyiserebura? Ese ninde uzahagarika uwo muvuduko wa Samsung mu ikoranabuhanga? Ni iyihe kampani izaza ikayikoma mu nkokora mu ikoranabuhanga? Ibi n'ibindi tuzajya tubiganiraho mu biganiro byacu. Wibuke gukanda subscribe. Iyi ni na STN TV. Ndi Damour-Ten. Ndabashimiye mwese mwateze amatwi iki kiganiro. Hari igitekerezo, inyunganizi, ikibazo cyangwa icyifuzo ushaka gutanga muri iki kiganiro, wanyandikira kuri email ya